Abusuafo dwumadie muma ebintu ko roka baka mehu se besa na wochi miensa ekomunie ko roka baka se ne woti mfifire eteso kyerese wode kobo ha na wode akobo ha na ko roka baka ho akura na asoma wontokwako abusuafo ya nimi na nka ko roka baka de wo se won konkwase antokwa na afa ko roka baka adan eni ntasutitie bebrebe yi eni mfifireti yi all in the name of ekwan bia ko roka baka akwaje contract no opese obedwi ne ho bia be kansem bia Ghana fo atie jese ko roka baka de sese emsapeti yesi yi na die afira adwuma mu eti sabrede onipa wode ne ho ye content ya odi bedidie eye ngege enti pa se ko roka baka obejai obi ho kankan ho na kankan de ebusiafo amunyimani wa na ko roka baka me se maka akyerem medikan ya ka akyerem se onipa obo ko roka baka no won san kwaji ni sika wo me maami ngege ho because ko roka baka se wo ye smart ya engege me ye hurry up yesi ahwene pankasa na debia ankura hunu ene ye dede eti na ko roka baka debia wote abonten 30 minutes caption obeba life enkofo comment ya obeba life Sama winim say wo kire kwase adua we a oda ne tua na no na ko roka baka owe na nka obi a na nka obi a wo enipa egu abo prama isu nyina enim enkrasefo mafi a wo mommo wuremu afi a wo ne wo ma wo enkwase awo a wanye wo mo ho ade agugu nkrase ema wo matintim nkurase utimi sandi wo baby mothers pictures edi begu me phone so se me hwe wo baby mothers na ko roka baka eduane boni ben na wakodi a afa ne yamu a kire se yenyan no na ba bia woni ninsi abusiafo dia me pasa me mamoti ase ne se medikan ya ba beka se ko roka baka oni bibia de mamo Ghana fo de obetimi dia mamo aye tetenia mano a ankofo kabina ana obetimi dia ba na nka 3 weeks ni o ko roka baka eja wotimi tina kamera mu ehwe ede nkofo twe ebe kire kamera mu eja wotimi kofa nkofo eda hospital mpaso a otimi de bekire adwuma 1947 na ye a ene ya sachira yesi ye nya sa adwuma ni biem because enkwase adwuma eye adwuma hunu ye upgrade akọ different level no ko roka baka de da bi o afei ena ko roka baka adwuma funu ene adwuma fon nkwase adwuma na sa ko roka baka wo ka sa obeko anyansafo ntokwade ankare ehu ne ebeye abusuafo mo nyina nim se ko roka baka maka kire mo se obe explaini carpenter wo bobo ne papa funa daka ebeduru ho because the way ahemfo any viewers nyansafo no esidi takobentoa emiegu ko roka baka ni tusefunya nankawo sania wano ene wapanta ne umoma so ntintinsitie nanka ko bi kochro caption kra ka yede ba life baby asabre aduri nanka obi kura comment ana viewers kra ka ko attack viewers
Me say e was a call rock abaka etiasie say. Wani betene eye pe. Brogin adwuma minim nyansa ten no. Minim adwuma we mu ho potholes minim bibia. Da ben ena me ma me ngege kura me ka se me ni call rock abaka e kontokwa. Ema obi antro obi adin wa ade na se. Mene enyansafoɔ ena eye adwuma ena no pay. Ema obi antro obi adin because you are woka say unim koro kabaka kro. So ati ase unim koro kabaka meka na asemi. Enti emefa obi a otene baabie. So ati ase emefa obi a otene baabie. Me se me onipa wo din ye boni din. Na de oni din de so ati ase yakoto gatemu ane apedin bia na de amano because oni din. Eti me mpese obi biala oni din bia no. Wo baba betena ha akasa abetagi edin bia eye ko roka baka eye ko roka baka abusuafo asane amunimu no sane amunimu no yase wo kire kwase adua wi a oda kula na ode adua na no Ghana fo ade hye na ka hwe o esemu na ko roka baka odie na ni hwe na adwe ketuwa ni mu no na adwe ketuwa mu no onya apetechini sa nomo a onom nsa na obaba betena ho a ofiri se obekanya nsasem obesei engegama wo bache se wo bechichine he mameka se binchira ko roka baka de obetimi aye bia 3 weeks ni wa yesi de 3 weeks ni wa yesi oti abonte tiatem se abaifuo de twekankan abeje ne bible afiri ne nsam abaifuo watimi atena ho obema obetena abon kamle mu a otimi sam fifire kopo ma enum nsuo ankorema etimi de ya friend say tawo kase e woni fie nyina pepa nanimu nyina betena ho a obetena ho nyina no sane ye wositie ko roka baka yenya Nehemiah yenya Paul yenya Leviticus yenya tete adifo ni nyina no fa wo mo emprichi emaya mo na basu ko roka baka etise ka wotie a wa me ne bible atu ni tirimi ama bible apiepie ni mo maso ntirintiri ko roka baka atimi atra wa ma abaifuo abaifuo ko roka baka timitna ho ama abaifuo ede twakankan etwamiremire etwabawe etwa dendenden etwa mpika etwa afitie etwa moja etwa nsuosuo etwa fitamfita etwa odepu atwe abeje ne bible ato gatem sene ko roka baka esitie mudi amunhwe o sene oba no ofefe nani maka kire mo da bia me ka asemu akire mo se wo mo mubu ko roka baka enebu no na wo mo musuro ko roka baka engege mami ngege ene ni followers ene ne ma ene na chidifuo ensuro roka baka but you respect the good memory and you respect the friendship ne ne call you enunti and a call roka baka but don't for chain na dan nine no atia wodibo premier geu e wa hase no ya melo engege ma melo ediama no mesi call roka baka ontimi nchire ngege she eye fat so obi betena abonten na osu efre Ghana so fofo so omomeboa no ne mo ni deliverance a ka hunu se
what the Bible ako exchange abaifo atwa kankan abaifo atwa emlemle abaifo atwa fitamfita me say koro kabaka enye net no obeja esu o Ghana fo enti mompe aso kobro kabaka ne betre ye pe obesu a because ekwanya yen abaifo ko meeting edene fa aso second wig na eso ne pafo no ye betu afiri na pampem ama wodwade a wanyansuo e de aka ne ti no wampere ama yentuo no a ye hunu se koro akabaka de oye tulusu se abaifo ye mane twakankan a ye betimi de agebabro na wase ka koro akabaka pene ema abaifo etu kenke wigi no efiri ni ti so na nka wo ye firi enka wo pene ya enka ya fa twakankan ama metu ameje ne babro no ama megu bola so eti samo maadwene ya muse koro kabaka obeja isu ne eja isu echina ene ya mon forget it mesi koro kabaka onya isu no na onya isu china ebe kakra ekwanya ni baby mother si ni pieto ede sesan regulator so eto atete ni brezi anwo ahoma atwetwe a wo be ka kire maami ngege ni nyina no ebe kakra be ba be explain eni ma akọ yimpani a viewers no a koro kabaka edidi viewers no any disrespect any ungratefulness ni betrayal wadi a viewers ni twa koro kabaka eni so no enya de ketu o viewers na bu no pa o viewers na bu no de hwe from best 3 weeks ni what tries or convince all the bloggers to come his side or convince all the viewers to come his side or kofu a wa convince wo mu nyina chinem engege minyamayo and so still rockabaka or da form setting me say mo say rockabaka or bibi papa mamwa munyai me say fitire award ye boy na na odi bebremo mo amushe enra eniama rockabaka ebetina wa ensem huna obedi ye na ojire ho a onsa mu nyina moto a mo say na koro kabaka na dia na wo ye chase onsa mo kra mo ti ase me say na adwe kete no edani tiri mu no odwe say obetimi apenti eye me black na adwe nyina ne say openti maami ngege black na kanya saa o se won konkwasi antokwa na kanya saa o se wo dia won konkwasi antokwa o wa kwantuo mu obia ne won konye enam paremfo a wakwagye ama abu aka osimu na abọ so na nipa na akọgye ne ho pa no wo expect sen ka wo ba na nka nipa kro na ba koro kabaka me se wo ne betre ye pe mama ontokwa abọ so efri se me yobanya nsafo a menimu nyansa se men koso more damages en koso more yaudie ema wo baby madano a ekromi ya untimi fa unsensi wo bo se una asie se wo wonkrata oba ne so wonkrata monfa monkrata nkwai na monkonkwo wale se wo so oba na wo dono na wa adwen papa wo ne na wo miensa ekromi ha se ni dinko udinko muti kromi ha te se empuna
And now what you bonia ekuta wo thinking say wakoye oba from what dear esi. Oba na wo sending a picture de bre me no. Ko rock abaka. Fa picture no kwakire wo baby mother no. Fa kire no. Na ka di kronti a wo sending sa pictures no e de bre me. Wakoye wo baby mama. Na woni ne tie. E na wo see wo fa desert so. Aba bedi nkui na etoyi a wabefa wone ne mma na fofia ntoata wo se mpena bi a wokotwe no wo adwumam na ompena no nadamfo ene ubebi madayi a wa da bia wo kasa ne to amoa se abija miliki konkwa trata koba wana afaso yi oye bawi woye bawi ye pipiripi wa wo kase o ye hozra na kenya saa ko ro kabaka na ka wanka se wa be confirm se wo na udi kan start ye ebe postu ye betrayers na ka udi kan start be postu say you don't want betrayers emo obi ani usuwa grow na obi di usuwa gra ekwan a udi nipa befa so wo tu kwan wa kwantuo mu na adi kan wo akwantuo mu na start say wo church caption na wo church caption wa kwantuo mu start ya church caption wo beduru ye obi abeye ni video e na start ye be bo NNN e na start betna say wo unigu ho manumu start betna frɛ wo mu zombie afei o mama wo time wa be ye video be di wo mu twasetem de wo mu dross ya wo mu dae wo mu nyale ye edima wo mu wo na odi kan ewi akire wo ye na asa be pray victim say wo dia wo nkonkwase antokwa ti se de wo bi so wumuo ti se de wo bi so wumuo eba ye ewiase nyina because you are not bold enough. Unye bold enough to say mami ngege oba ye na abetena ase e na wo de hye ye na mami ngege na mami ye say ye mami ngege na mami ye this ye mami ngege say mami ngege ni wabrabom but still atem fi no enkurasefo atem no afuo matem no enkurasefo atem no afuo matem no still say woda so di on say o fere na ye wani wunti still o say wakwa eye usuban no na wodi sie because ubebi madana woni na wo miensa no mami ka se bi nkira wo ye pe wo bia o peke phone frefre ni pantentema eye sa ubebi madana o but who betra ho na ma near look like say I say and now we call na ye na se no and we call frame me baby mother and we de ne to so mami ka se bi nkira mo mami ka se bi nkira no me se abrantie we ko ro kabaka edi mami ngege broskoto untimi nkire edi ne hwe na din untimi mfa mafom because you only me nanti within a short time. By your person maybe are singing and who say you know me. You don't know nothing about me. Apart from dear me pair say woo and a woo ye. Also one kasaba usi ye koduru kumase. Mama o chance. I'm for where mula baby and no kranka asam entro. Hey, ko rock abaka. Me catch the playing any woman who expect something good from Koro Kabaka. Koro Kabaka ni bibia. Dear Koro Kabaka beti media tremu media ne so bako. Meti mi atrenu mako 5. Se Koro Kabaka. Mumu se Koro Kabaka say. Why? Ene di ka twe phone. E started recording. Na obi a me di ka record ja award ye. Uti amasatin tenso play box thinking say me ubetimi asmart me masa me dia we smart ya me pesa me mate asia say ko rock back engege me hurry up but me nyansafo a me twenti say ko rock back me pesa mo ne betre ye pe wani mo nyama to toilet tie fim me say omo mu hili uni nyina no they still scared about you and ne so what do you say
baby a wo keka ko wo praise ko wo kan sama kese yi akra ko no they trust you wa kone koda because wo ko ba ko e na abepa achew e na wasan akwa aba o ya de ne afro tu fu se jai kora untie ye behu anu aso kamla enkofo nim se me na me hye wachi ba opie nim se your anger uni anger control untimi control your anger ene engege ni wei ho na hye wachi uti caption anu abeso uti eya uti comment anu abeso but ene ubu ni nyina agumeso yes ewiase nyina nim se ma me ngege wa ya bai bonsam from day one o ewiase nyina nim media ha obi anim se ngege ya bai from day one obi anim se ngege ya bosomoba from day one na wo a wo de babro baaye tio ko roka baka wo a wo de babro baaye ade kwa dobi ekoto kenke wig afro ede so a uti besi nne ebesi nne etimi betna ase ema akonfo ba ene osofu panyini bi mua ene ububobubo ni din kontokwa asu akenke wege wo baaye na afili se konfo ba na ibesese ni sika nyina ma wadi ewi achire konfo ba na betena ase ka se wato computer me adi amane ukura no wo betena ase be deny ko roka baka ukura de wudi nyamesam ne baaye o but o baaye akonfo eni wiase atu agu sofu pagini bi so no o baaye ko roka baka nanka wo senka wo se spirit papa ena na ti umu enanka enye fake na u fake ya eka the first na nka wo baaye no enka wo nua sofo se wo wofa sofo ena nanka wiase nyina atu agu ni so nanka wo senka oso a wo kenke wege no ebo wo kola no nanka wo senka wo ba ebeji wo nua no matter what boni a waye anka konfoba atiesi ni so nanka ni kwaso kodi konfoba na chi o nanka ni kwansa wo de wotan ekodi konfoba na chi nanka ni kwansa wo de atesem etola bi na betena ho a ensem ahwa abeka kire me ensem ahwa abeka kire me ensem ayi ya friend say your friend is saying, so disappointed, senior caller, ya, American pros, ebe catcher me, why manasi beka, yeah, why coffee can, yeah, then you can say, would you be a chi? Then you can say, would you be a chimpo? But a weird chair was would in coffee, would in coffano cemetery, and our solitaire penino. That time no nya we read. Emma panyini ni bowdua. Me pesa me ma oti ase se. Ko roka back panyini ni eduabo no de enwo etoto fam wo na asole da mo buro ye no. Eduabo ne da so ye adwuma wa osu o. Do so de che wo. Wono de wanka wo. Every time wo be sisi sa panyini ni so awe ma odi ahometie ese da musu ye eti ni suo efa telephone frɛ me se ko roka ba ka bia oso akenke wege eti mukuro mu ho me ba de wodi yemi wahu ana se wuhu ye me mama ni su korɛ ko roka ba ka awode kwa do bia boni trim no oso akenke wege jelly wege nanka wo de nanka wo nka wo na wakuta babro abo babro degree kuta certificate that time no na ni kwase ka wo tena ho ma me baifu oba bonsam na ni kwase nka wo tena ho ema bosomoba osofo panyini kofa fon efra bosomoba senka wone wo ukuta certificate ordaining pastor ebe so life ordaining pastor ebe so life ebe kuma osofo tio ene
Sa roka baka so for panyini ya. O pesa o expose no ma wiase nyina hu se sa so for panyini no. A me bone nsa na emom so for panyini ni bebre ni sika se won fa ma me ngege meto from me. Muntie. A ene o expose ni self na nkenya sa. So for panyini ya wa yire wo ho e twe ne ba mu. So for panyini ya wote ne ba bi. Wo twe ne ba mu. Ne ma eleke wo asi. Also my ba bonten be attack ne ma na o mo leke wo asi. Me sama me di be gu dwa. Edidi abortion software yi ebe kan bi se me twa ntro ya me kuta no kore no. Ena me be ye video ma obi ate ase se. Me de me kuta no kore no. Osoro kure nim se me kuta no kore no. Yes, papa no owoyire e wo krom ya. Enu nti oba bi ode na no beto Owusu bia no entiase obetiase atwen summary certificate no obetimi aye board aka kire na ili no wo krom ya no se onko twa marriage certificate ni mu because one ababa wa na wo krom ya no one eba abam eye fat e krom ya ban kura kuta fat so what you say. Apart from that, for almost 1 month in here, also won konkwasi antokwa. Also yasma ose ene papa bi meko. Na afa obi a omo sma ose ene papa bi meko. Omo ntia bonten e involve papa no. But all videos wa be ye nyina also won konkwasi antokwa nyina. You still involve this man. Udimi mesete obi a trap wa ho. Se me ne papa no me personal issue a edani duru ho a me ne deal me personal obi o ne papa ne wo personal issue because papa ne begina bontin be gu engege nation for followers nyina animu ase. It is if the followers have issue with the manner, it got nothing to do you call rockabaka it got nothing to do with you. Afere the way we see expose yourself on sama woke kanyina ye ayangongunai on sama woke kanyina ayangongunai ena mi ko hu ma mi ngege na wati e radio so no ma mi ngege na wati ye entini kunani na se ka mi kunu panyini se de se na nka wo so osi hunu no ma me wale panyini. Etina pese uhunu mi kunu se oye young boy watetete be na wa wotena akura na se bo nkusie fa desert so ed fa wankasa wo jonso here ebedu kromi ya akokora bia ne hu ohwam ne hu akono wo hwe wo fie wo hu akokora bia ne mpanyin fie so te se me be me ya ne ho ye makono e ma metimi ne na wo mienu ekuta asetena e wo kromi yayi menya mfaso e wo sui adekasia e wo mu ni se menya mma asenya emu asetena una wo siesa wo ba ya wo be fa young girl waja susu adaka ni nyina wo nkurase girl ya wone ne wo ba panyini be man waja no e wa kura na se girl ya wone ne wo sekan bon yi eno so kakra na ofire kura na se abehye enkran ho de wo send ne picture imami de o call Ghana kwa ye ne ho ade security abusuafo katakata so yi de otoso miensa sa eno no so behye enkran ya otinkran ya onu aprekonam ebubububu apeteshi 1 yi eton ya Thursday 17 good years utu kwan obashi a wasama wodi kan ye ne se na obani esu asama wodi kan ye ne se boni be na odi aye wo enti ananka won hwe wo mo ujai wo mo asese mu ade asam na wo kan ye ko roka baka
Se ube jai efuo mu lie no a. No abetena broche 17 years. Abetena broche 17 years. A weni nwasem. Emusieye ena odi bostuo emusieye ena odi bostuo. Emema tete ya omabeti ketiketi tenten kana mu ani monyamfo. A omutimi betena apu iso. Etimi kase oma ye bibi papa di twa nkofo omunye ye mpoa. Omumfa musieye o. Aya na mani ewu ama ko ro kabaka jajimi no. Aya na mafede ama jajimi no. Ugu abusuafo ani masijai wate. Ubebi madesefo no. Sa 1947 susu adakafo na woni wo ma wo kwase awo jimi wo. Na ka wo kra de nke emema wo mo wale ye ma nwade ene wo mo tena ne mema tena dem. Efre engege ashawo eni tutu eni jantra na ka ko ro kabaka wo watene kurase eni ema wo mo hote se susu adaka awo basa wentimi anwale wo mo wejai enkofo mama wejai we useless enkofo mama wo nkurase oba first born ne maame nko second born ne maame nko third born ne maame nko fourth born ne maame nko fifi wetimi abetena se enkrata kono kranka ne nwu enkrata wo pese ejina enti na wahye eye ubebi madai bo enyo ba we ya woni ne tidami e na wo se na na danfo e na ye wo mpana e na ono abegye wo afiri na danfo ne nsem ko ro kabaka enya ge ya woni na wo miensa wo kromi wo se na danfo pa na woni ni bokosu atafre na danfo pa woni ni bokosu atafre e na wo woni no chimpana na sa na danfo no wo suban na wonu ho sa na danfo no wanwale na danfo no anasa woni na danfo no mpo no wo nkrata woni na anwo na woni ma de ye wo a bosu abai kula ejiji wo ema wo woni na etena he ko ro kabaka Oba no ote wona me kan sema onim se ye nsema asie engege mi moki obetena o se kofa wo baby na ye na danfo baby ana me ne ye adwuma sa na boso abai ha me ema me ni ja ye ha me sa eti wodo o stati ashawo tutu jantre adwuma ani kosongo bolas force for ma bolas so for ma mami bidi sama etna he na kana o kasa abaifu ko meeting enke enko fa virgin emrew utifuye na ka woti we wo se virgin dabio on se virgin o de magazine fo ane agumata agumu chance na magazine fo degrees afefam de wo nsa wurawura mu edik akado agumu ena wo ye de bema wo edidim edi age wo babro na firi unsem mese wo ne betene ye pe obekam mese omo a wo kasa omo ni munyansa wo ma gere wo fom na wo omo be hili wo but they don't trust you at this point papa na wo betena ho na wo body din papa na wo betena ho na wo body din papa na wo betena ho wo body din papa yi otene baabi enye papa inti na ase won konkwase atọkwase be ya obi ma atake no papa ya udene bamui udini wurami udimi sati obi ya apu me say all the Ng3g3 family se koro kabaka adi kenke wig na pampa muta ya betena ho bie ni hunim se kusibon eye ni hunim se kusibon ede ba betena ho a hena wo bia anko atake papa no mo amunim na amunim se twea no pese otwe papa ni wuram mo amunim se de bia obetena ho a obo papa ni din
afraid your papa ne niema reference and on one kasa edeba or in sweaty a kwaya mumu bubefu ebe attack papa no. Nobody. I don't want to see anybody. I don't want to see any Ng3g3 nation member. So about disrespect sa particular papa no because of Koro Kabakanti. Koro Kabakanti. Samu energy na se Koro Kabaka bekamwa. Samu energy na samu pese mo chire mo adwene chire Koro Kabaka. Mesra mo chire mo adwene chire Koro Kabaka. Nobody should mention the man the OB name or that person name. A man in set him up because Matisa ya pamo na efre adwumam. Ya pamo na efre adwumam. Se nyen kurasesem a enyen kurasesem a ena nka wa ateche we kurase ama una ase asene se ya onsachi denden se ne odi bon koto edi echichiri bayire nkofia na nka hwan pa na beba benya opportunity as a professional carer ewa abrochire na wobeba abedi ema anase wodi woba twe ebeba be kire kamlem no wia wa send video na sa brem se Ng3g3 uhunu se me di woba no e picture no e kire e show ana and I'm say yes e show ye owie no send video no e kire me say e show ye nam say e show ye sa program no kwa koye me ka kire wo say if you say woba no kula wonya ohua Facebook beyi na wo ye be ma adenti na odileti ye udileti share da be ka kire nkofo say Facebook na yi ade na free ho say Facebook na yi video ni free ho de ya na te say Facebook huru say wo show oba atwe na betena si be show nkofo hospital e betena si be expose nkofo yadie mu nsem o mo ne wadie ewo media so because Koro Kabaka person ne wo ko a you think say in the health field you know people is not going to report you. People will report you for them to do investigation. Now, one say ya Koro Kabaka when ya Jimmy no. Me say wo de won sapan be free akwantu oma kofie. E krom ye adwuma. Wan hwe ye. Sabia we boabo no ne kotia wa onya adwuma nye. Me de obetena ho a wo attack me nyina me si me mfi wo nyina. Me betena se me say Kenyans asem to utirimu. Because me woni pa afia se ni pa fombo enya hwe ma me. Koro Kabaka ebra wankasa wo yonko sofuo akonfuo ene malam Ghana politicians atu agu ne so no me baifuo ba wei ena me be dip abosuo bo mi mu ebe fight wo ema papa ya ene wo sign akwaba 2 times hi on say Koro Kabaka ngege mi nye fake me say me ne papa no e 18 ton time. Me mami Ng3g3 me ne papa ne ma back biem. Me mami Ng3g3 me ne papa ne ntimi nye first senior me ne ye ni biem. I'm not going to pretend to the man. Me ntimi fake it to the public. Me also ti behwe for moi. I will not go near this man or anybody closer to this man. I make me decision am make because I cannot fake to go back to the man. Debbie. But it's a ube timia pretende. Na ube timia fekia. So akwa na wukwa. Upesa wudi mi din. Koro Kabaka pesa wo insweti. Ena we ye this. Ena Ng3g3 ne man ye this. Na wudi mama me address this particular issue. Based on Koro Kabaka ni previous videos bebre. Waye. Na semba kwa waka yene se. Papa no etua mami Ng3g3 ma school fees. Papa no etua mami Ng3g3 ma school fees. Abusua for so nyina mu na na dodan kwa akufo-addo romanti. Obie ni wono ma wotua school fees e wo Ghana. Me say me kanokore e de akere mo say. Papa no ne fa afon ka kere me say. Me mfa me ba no number e ma no te se ne oye obia. Na se bosome bi anase wiki bi no nya bibi kakra tafrement ya na bia odi ama me ba no ekodi ni ho wieye chese mi metimi aka che mo se wo ma frɛ me ba no
say ye ma me be school fees. And now say me be ko 3 school fees university me be ko school no. Me pa che wo. Enuru 3 times se kura. Champrando duo. Ena me ba no. Ni papa. Atonton spare pass. Me ma ni papa. Aya responsible people. Tie. Na me pa che wo. Me se me maami ngege. So fui efa fun freme. Send me here be amen kanchire no. Because ohun madwuma papa. Oba baifuo. Konfo ba. Metina media so ye ma no. Adwuma nka me ye no. Nanka adwuma nka wo ko roka baka. Utifu ye. Usu kenke week. Nanka adwuma data mu na ukuta babro. Na adwuma nanka wo nanka wo senka wo be ye ma no. But maami ngege. Baifuo ne konfo ba. Me beje se adwuma ni nyina ta mani ase. Empo yenka. Sa me fa fun kura frɛ papa ne so wonko tua me be school fees because papa ne se me be ne hia bibi a me on frɛ no. Me huni pe bi hia bibi a on frɛ no. I was doing what the man was saying. Did what the man was saying. Be anyone no more. Mababa ye ungrateful. And I say, mababa be say papa ni ti say. Papa ni covenant si na me jeta me ni ase bo ho de huro ma sika pepe ba covenant si ne ho no. Ebe ye papa na sorry program de huro. E support to promote to papa ni nyuma pa wa ye wo apu so. E ma sika ba ho no. Se sika no wo ma me bia dimpa. Still me buy. There's no way se me be deny ye. Ba ko roka baka. Yete ha. Ena papa no e church worker baako. Ebe so kamla esi ni so. Say papa no abrewo after 17 good years we try to take it amount. Ko roka baka. Wo mpa wo ba enre ya. Ko roka baka. Wo mpa wo ba enre ya ko. Ko roka baka. Wo mpa wo ba enre ya o. Yadi ya support to be ma wo thinking say enkwasia nioma ene atrosem ene adwuma bone a American prozo e dia be gum fremam di ma papa ni nyina no ya be support o ene woti abonten a ko roka baka wo pesa wo ka kire wiase nyina say one regret say maami ngege aba wa blabum no ede na de maami ngege ba wa blabum because wona wodi sun efri wo camp e ma ye hu say wa record wo camp members ya Oma set bone against the same particular man. Na oti abonte a ububo ni din. Ene ma me de opepa ebe support o sebe ya. Evil things oma are planning against this particular man. Ye de support be man wo be yi ni nyina agu abonte. Eno ene de me ba wo life. True obi papa o. True obi papa na de me ba life e de me ba wo life na ka me se na me ka da bia se ka me ka wo nya me bone me se enka wo me ka me se asem obi papa na de me ba wo life eti na ko roka baka tie me ko roka baka tie me ene wani hu asem a won fele ade e ba be ka ma mi ngege Mami ngege na o promote papa no. So many years, or Owusu so many years promote covenancy. Now when you covenancy sika na de mano. Mami ngege no your life. E promote papa ne 31st no. E me di sika bere papa no. Ngege na no so life. E promote fre adofo se. Wo mu ko tua sika. E ma ahemfo adofo ene atitru no mu e ko tua sika akese e de ma papa no. Ono na sam na wo beka kire wiase se ye mehwe se papa no emma ngege emma sika kotua school fees na mi busa se wo mpo ko roka baka wo fa desert su be di 17 years e de wo ho bebo abusia no 3 days ye ma wo sen ye twa take it
in and out edema 17 good years me ana sika no besi me so no me de sika ne ma wo se papa ne se gine fa twa take it wo kra ye twa wo ko rock abaka within 3 years now de wo bebo yen me de wo ho asem koto papa nanim wo kra na chi no ko rock abaka papa ne tam sika e de koma abo kafe ema ye yi sika no so $300 ma abo ema de aka evidence receipt bibia wa ha ema ye de send you self akotwa take it papa ne bedu kromi ya no o ka tele papa ne say we di take it ni sika ekunyam na me ne papa ne tie ena papa ne san kan envelope sika foforo esan edema wo say we di sika first one na de betwa take it na san je say sika we sa fa kotwa take it na safa bra we feel proud that say obeka ho eye we new says after 17 good years within only 3 years abe wura obi abrabom because o camp members are so jegu so o camp members are so jegu so akọ record wo mo expose wumpo mama ka che ko ro kabaka memfa wudin koji sika wo papa na adwosuo da eye fact sika bia papa ne de ma wo bi o de kofa abortion osofo aboso o de kofa aboso de bia wan kasa betena kamera muka pap usika bia mfa usika ba ko pe eye take it ne de no eno so me de ma ho the second take it sika no papa ne yiri fie ho enwumle ble eno kan sika e de ma wo papa ne pa wo mesa wuti emfa me ho omo pa wo mo meye damage control emfa me ho because omo ne wo start so omo ne wo kontokwa no ade omo di kan e di twa wo mpoa e take it sika so wa betna abrochire 17 good years o first time I dey kwa abrochire papa ne mati abonten se o first time I dey kwa abrochire omo papa ne twa take it de ma ho enti wo man kasa mra meka because sika no me e ne be see me so take it sika me ne be see me so ye yi so $300 e de man sofo abo diaka me ne be see me so enam de ma ho that was sika papa no e de be see me so de ma ho apart from take it sika ba ko pe memfa wudin ko obia honko ji sika because menya ni bere obia nim se menya ni bere odio wa beto abonten me ka kire papa ne se onfa me bronya sika opese ode ma wo no onfa ma because wo be ka kire me se papa no ama wo de wo ba number e de ama no se obema wo bronya ade enuti ena odi obi na beto abonti America se papa fa bronya ade no mi hia biem fama Natina papa mi hia bronya ade ni biem pacho me dressi aha kakra wo respectful way kakra se ote ho a okap ayi papa ne man gege sika me de mi deserve yo me deserve ade bia papa ne de ama me na me nye bonyi aye wo ho na me deny ade bia papa ne de ama me. But everything the man did not give it to me, no dear. No dear, me deny. Say, sadie we wanye. Now, na all kabibi. Say, mimi dinidin. Eko emayu akampu bia. Omati kuo. Eko kokojiji sika. Na mimi dinidin koji sika. Bese 2,000. Ena me breno, 900 pe. Oka sasem we enam ka se nyame betua woka Ghana fo nyina ne emaya no obi ani ho awuo obi otua sika no $50 €50 €100 omu nyina sa enkofo ni nyina no obi ani ho awu afri apu eso obi ani ho awafu apu eso me da ho ena obeka kire me se me pacho muntie ni yie no kure wom na meka me da ho ena obeka kire me se o computer bi a wodi ye adwuma aburo na o ko woman ba ku bi ho e de akoto nanim ahwe se woman ne beboa wo ama wanya sika e de akwa akoto bia me ba cho muntie e na mimi ne umienu e suggest say okay mimi sheda
akwa say yenye bibi enfan surprise you. But unimportant say enya dia me call ye no. Eye surprise ade. Eye you know it. Na unim dada. You know, na unim osoro ye madanse. Na nanoma bosomo samanfo nyina eye madanse. Mete me baby na abefrem yo. Se wo computer asai na obetena camera mu a we ye bro. E na afa phone na afrem say we ye bro na wo pesika akwa akotobi na akọ yes 900 and deben wo pesika na wo kwa sister bonam se da bi enko obi a wonim ne ho ene ma me mfa sa kwan we so na me ne adofo bi nko kasante nko frɛ kankama hye ena ema na ububobubo wo mu din no onipa wo tua kase eye kankama hye ne tua 500 ema ne de kakra eni twi brofo mo eni manu kakra mu twa ebi tua $50 $100 50 ene kabo mu o papa ene kabo mu ne bedru 900 no ene kabo mu na sika no enuru sika na ebaaye no mame kan kire o enuru 1001 evening chi brofo kura no me ko inbox no ka chem se nye me na maba be kan ko ontua because o on trances e bad man o ye bad not chi brofo de wo hu wa chiri me need the spirit ana chi brofo no okuta chi brofo hu wa chiri me ko busa evening sa ya atopa we me sende kwama ya atopa se wono no okotua property bika enti won tua bi ne entua bi kira emana me love Van Dam kura ko jeje sika free wo mo ho say ye surprise birthday party edi ama me mpo ena ye surprise birthday party edi ama akuabakume ya woda wachi mpo that time amayi be ka me ntokwa me se ma no me nka wo mo me nidi wo ma temene wo mo nkontokwa no want to me afa wani anto strategy a me de ko di amayi say yan surprise you na yan to computer and for surprise you na why you adwuma papa from a man nyina so ebesi from udi obi atem di ni mami twasetem di ni papa kotiasetem di wo mu kunu no mu di wo mo yele no di wo mabusuafo nyina atem won fa wani anto sikampo na se me makwajeje krasi emfanya wo birthday akuabakoma surprise birthday party won fa wani anto wan fa wani anto computer yi wan fa wani anto utimi bedi wo matem ma bi ka wo papa omutiti fie me meti abonten se enkofo no wo ma ye me papa wo ma toto stars ya mame enkofo no wo ma support me enti nkofo we atem didie eni baabi a ye kama asem eni baabi omu di matem bia no me mfi sa nkrofo we me mfi sa nkrofo we o eye den ena me mom na me soma awo abra wa betena abonte se o mo chro caption mountain na wa attack wo mo hye so abra wa betena abonte se o mo chro caption mount wo mo ekeka ho nsem o mo share video papa no na asoma ne man so me attack wa woni wo makọ no pa ne awia ene nyame adom wo kwa kopa wo ma chew ne kwai sankrofo no mi ebia mi ntwa da bi ni wo mo nya fan biem eti se wo be penti me braka akere wo mo no o ye adwumahunu for you say wo betena abonten penti ena okwaje di sika enkofo no so no mutua sika no obia ni ho a wawu afuri app no so obia nim sika wode baaye sika no enu 2000 na wote abonten say mimi di udin akoma ne ho akwaje di sika more than 2000 ena me breo hen 900 mpo ena ade kototo bibi abre sika no enuru sikano enuru 1000 kura 1000 pokra na eduru 1001 sikani nyina bedi wo ho ba na oti abonti se 2000 brem krofo ni nyina anim se eni pe etua sikano ayi kankama hye
ena America for MA ena Germany ena wemo ewi achire sankofo kakra bi eni twi brofo mu kakra bi obi ekuta ni receipt obi ekuta receipt odi maame ewo sa computer ne ho obi ekuta receipt ewo ho awo mu nyina de beto abonton betimi de abeto abonten sensika no eba mimi ho straight birthday dear omoje ye ayedi ye cake ma James eneme eko mimi love wo onkanchime ubebi madayi eno so ne de eko mimi love amefa me ho ene woti abonte se mimi de wo wudin enti papa ne betimi ahwe ne bible a ekuta no akogina sa puppet na ogina so no egu manim ase no asa akoka kire wiase nyina se me ma frɛ no abawudin dia gisika ma odi amame da bi o on se bibia ye sika ese na chese sika nti na woni me ko edikan o started the mama ya nsem ebaamu na mama ya promise say obema wusika na nam saade na me de baamu nti mama ya ma wusika na ye kodru kumase na obi kono aduane ye kokumase ye kodru kumase na aduane no onipa no odi akwa kosi me baabi a mehye nipa ne de aduane na kosi baabi a mehye eti nipa ne de aduane ni kosi baabi a mehye no me ne wo nyina so koduru pepepepepepe ena me ba be frew aka kire wo se bra na bayi waduane me ba be frew na nya wo ne wo yele na ekasa o the fact is that time ye be duru kumase wo baby mother ne kura nim se den na ye be duru kumase no den na ye be duru kumase no den na ye be duru kumase no na wo se wo ba no oba ne kura ne wo ko because of wo baby mother no because of oba ne mpese wo beba wo baby mother ka kire me se den na ye be duru kumase no wo baby mother no e ka kire me se den na ye be duru kumase no wo se wo kwa akofle ne brothers mo e de ne nsa e de abusuafo nsa akoma na gya na wade ye eti momo kura no ye kodu deni ye kodu kumase no deni ye kodu kumase no na ubebi mada no ese wo kwa ko hu abusuafo ama efie kokoko bi ayam se yesu ko ofie kobo ye no wo de o se return kokoko no but wabetena ho twantro se na wone ne yire kasa enam se ma wone ne baby mother ne nkasa ena ye me ya ena me bufu ye na one entesa onipa da atama me be frɛ na me na kwa akodidi no na onipa na one ne gina so eye ohema bi na ode ato speaker enti metie ohema ne conversation asema na ohema no e kan say oma obabi aba ne nkyɛn me pacho tie ni ye obema obabi aba ne nkyɛn eti ehwo na meti ye na mka ne se ena me metie mu ewo camera na chin se onhia obabi a oma obabi a ma ne nkyɛn eti ehwo ena otia ye na ne bufu ye se adentina me ye sa ena se kache nipa kro because nipa kro no ebi kro agro no odie ene nenso ese wo abi kro agro no odie na nipa ehwo na de abufuo ne baahe ena mi jani free ne baabi a ono ne wo no ena mi ko wuraaye aduane no esi ho ma de achen even po se aduane ne kura si me demo a you have a lot of people a odi wo mu free enkranza ebegu fie ho eti me no me fa wo waduane ne nkrompo enkonkosi wo dem na sade ache ne esi wo bia poison wa ya beka se me de wakoduru kumase wo boaboa wo ho akono engege akwakokumu atokumase menya kwase ya wo sa woni obi nama money safety money protection
enye adwuma ba hwe se ne wadane bibia mema beto se woni wo ba besia wo fon so enye ubebi mada ye koduru kumase kula no ufli ba no na no ubebi mada na okon ema ubebi mada no ye ba yo confirm kire me ubebi mada no betimi abe defend o emfa me ho ubebi mada no betimi abe ka bibia wo public emfa ho but onim se no kula trodo enti wo hema no ena ne wo kasa ena wo gina fon so ena wo ka oba foforo ho nsem ha oba ne mla wo nchen ha oba no mla metratra wo nchen magigi wani ni ade ena mu se be ma so de Women trahoma oba fufro any wudi nkomo sign pese o introduce oba fufro bi eba won chen abra me kura minim se agolo na ohema no na kura na odi agolo na sa ohema no na odi mi huye ba no ono no why serious so atiase because ohema na manate ase se oba ne woni bibidi oba ne woni adwuma oba ne woni no nkasa ne fie oba ne woni bibidi efa ujamflasuma onim se hoso aben eti abusuafo ehwo na de abufuo ne baaye enam de me bowura mu kra na me ko wura adam ena chese me gya aduane ne nyina si ho se aduane na edwo bra ne bedidi na kamintam aduane no emla mesi nkofo na odi aba wo mu minnim wo mu strangers no mintamla mesi baabi a wo ne nkofo ne wo na minya ne ho na ade chi na poison bia yakase me na ma poison ho mese me de me se me ye obi papa me wagere papa ma obi na se nipa kro ne de boni etua me ka emfa me ho ma ye madwuma wie but all the way wo si penti me black no say wama who penti me braki me ntwa de bi ni wo ma diagoro biem you want to go there and wo mu ko diagoro shaso ne pa wo ma cha wo ne wo mu ko diagoro wo ma so wo mu kunu kote no mawuo wo na wo so wo mu ho afiafi wo ma wo so wo adi miminti wadi wo ma tem wo mo se wo ma te pa wo ma cha wo ne kwata firi wo mu tunu mu koya koa efa ma wo mo e di asem biem chese ne o ye no kra menti ase o Dabi na wo kura wo besi mu na anu ya kura no wetimi di momo abeto ama mama momo ama ade akoye yiye amenne omo ma wo momo ni nyina no who say di wo matem being ungrateful to them nankame mimi de be bia me di audio be bia me di chat beto be bia me di number beto bia so obi amoa me emami sika bia obi abemami sika masa me wa adofo a wo mo do me o betimi ayi sika kese e wo apu esu ama me me hia sa me use udin akwaji sika opanyini sofo panyini ne kura no me anyusu ne din anje sika amfiri obi hoda sofo panyini no kura na nka nipa do no wani mo nyam sofo panyini kase ni mpo memie group anje sika man fa din anje sika wo apu esu da memie ma fa panyini ni din emie bie kuro ma fa panyini ni din anta apu esu ansresre sika amfiri nkofo hoda na nka mpa wo din kwaji sika na wo me di din kwase me kope sika na me di wo din sa me kwa kwaji sika hwan e bedi kan de ama no se ma me ngege di ono akasa ni din flefon se papa mami sika na me fa fon fle se papa koma komo te sika mini wo mi enu hwan e de sika ne be ma no wo se me ko use wo din kwaji sika Ghana fo e ye ntro why papa na wote ni fie no kula nim se me mebo abrantie we din emeji sika mfili ne nche da sika papa we edema obi ko sendi ye eye take it sika asa sika ba ko pe fa me ho ena emaya no computer sika no a eno kura oni po tua kese ye kankama she ene tua kese kankama she ene tua 500 pounds
A man be 4 say 6 no. A bit here 50, 100 euro, 50 euro, 100 euro. I'm say euro no so no o divert bedru yuka eye ketewa bi and I made the sauce war and I made the man. There's nothing 2000 more what the machine say ye pobi and any brisika wo apu eswa engegen ka ho obia nim say mama ni hunu ami wura mu in term of needs ami wura mu mi problem kakra ma mi ngege mi wura mu ene ma me start say me to me nsa frɛ aboafo adɔfo ene wo mo dɔme na ɔma ye me moa obia nim say ye use obi din akɔgye sika na man create group share me matena ho ama oba abesi ate Ghana create group abehwie sika ewo papa ni din ho e de kɔ me mio eno kura mani amere obia nim se ensem abrantie ti wo a woken operation or bringi ma me ngege baby apesa wo bringi me tane hye me kono eho me ni agro nko ho biem na mafiri wiase enti adenti na wo ha wo sa adenti ena masa wo ha wo sa usi engege woni ngege akoda omoso wo mate engege twemu firi kokome omoso wo mate engege ho kankan da bia 3 weeks ni omoso wo mate engega ye this engega ye that engega ye this all mate afa wa wi ana wa betie si viewers so wa betie si bloggers so thinking say wo betimi asie me up wo so wa ye sa no he ba bia na wo de nenam he ba bia na wo de nenam ena aduane a ye kodi ye obi a wo ma misika eda mete say wo ka kire obi say mama ya ama ma mi ngege sika wa bra wonim sika na se mi sika mama ya ka so de be ma me kura wan fa ma me o mama ya nim enioma me toye o sende bre me e ma me totoye e ma bia o ma me bibi kakra e de so you have no idea me teye ni ese wo se mama ya ma me sika me kura ma ubi abra ye free kumase eba me ka kira wo se me ma won tena pick up na e fa from ni mu eti me try take it from Kumasi to Accra Edema because sema mamani ana ho na kona ya kono ya ma ama me drasum duemu a ye bedura omode na bibi to yen ya omode sobuo ene nsaman ebekwa akobosofo panyini no eti Ghana na ye koye no na me no mienu me bese me make sure say at all cost ubeye safe ni abedrasum duemu enya saa senye me a o papa firi to wonkra se bra na behwe na nsa na wawuo na wa ye wa adwene se wo beko wa na wo kan 17 years wo desert so a woto entna ewiemuhyen mu da woto entna ewiemuhyen mu da mitimi forso e de ukosi ewiemuhyen mu e ma akohu wo papa e bai bebesa me ma wo bia te ase se sofo panyini na wote Ghana ho no sama afani di creative groups sama afani di anjeji sika kula mflin adofo ho a obi ti se akwa we bonya ye ungrateful betrayal we baby ani wa me di ni din ko ye obi betua sika me say me di udin ko e ma me ense bia me pese me bo udin cross na nka wo mo en contribute to o laptop na mo to ma ho no oba ba ko o se da bi oba ba ko so de o se wono da bi even dia no ka wo ba no a na ye twi brofo o se ngege senya wo en wa bebusa me sa sika we ya enka $100 sika me fa ma because akwa we ni utterances ye poor ni utterances ye bad the way ni anger oni anger control onim so obi aye ni papa enti oni ni pakro enya asema me twitwi break be na watch me on dia wode yes a emaya no emaya kuo no a omudi papa na chi frɛ papa ne ma no on se me
Metna hwa mama ye di matama keka nsama kesia e wo hwa na mabebo wo mo ba kope na meko because eye me den se obi na mi video ase da bia no true stars me pe bibi me pemwa na obi na mi video ase na all mame ye friend say all mame eye momo number na asem ketua bi aba do nipa no okwa ha no okwa ha na mentwe me obia won se de maya ne ye nyina no it take me over a month and sana me reply tama na wote abontin edi wo matem masa tama na meti papa ne fie ho no ensama na papa ne kafa me hu nyina masa eya wo ena na wo mami tie o eya wo ena na wo mami tie se me butimi fu papa no to the core put disrespect papa na bra na meti papa ni fie wa masa eyewa because dia na papa ni nama no wo kafa machi dia na papa ni nama no wo keka kire nkofo efie ho nsam na meti ho na papa ne yere efre papa no ano ni di nkomo no na papa no so ni ada people edi nkomo no engege mi na meni mu ba kokora komote una wo frɛ me a wo si gina so na tie na mi tie ensam a papa yi kafa me ho wo de sre me kura se papa ne se mi bedu Ghana me pene ne mponi na ye bibi makose ne penyina na wo de sre me wo de papa no enuma sem wo de papa no asa abrei se papa no ehu nipa ka kire me se me improve nchire no a me prove dia kire no because that time me tie no o bo kire me no o kasa famu ni nyina me record ni nyina eye fat tama wo kasa ngege tie nsema papa ne kafa ho papa yi wo ye nipa boni ni papa die na ade aye no papa die na waye ni sei tie ensem huna papa ne tena bonten enkomodidie ko chiko breman papa ne kafa me hu nyinala eti papa ne yire no mi wo fie na mi bufu na papa yile say na why na efrefre ma mi ngega asesi ni mood a change mi ntimi mo wudin se eyewo mi ntimi mo wudin se eyewo mi ntimi mo wudin wo de meto me say oni me say mi te papa ne kasa direct and some na papa ne na machire kafa me hu nyina no for me to know sansem ni nyina eyewo sa brantie yi a utifu yei se pona sa me buafu papa no to the core kura no uma me bufu papa ni dika uma me bufu papa no na nka se mimpo me ne me baby wo ho na se me ba no beka me ho asem bone e de kirewo osofo abetena se osofo abo bekeka me ho nsem kirewo e ma wo so ka kire me abra wunim se asetena papa na me ne sa abono etie etis wo fa kire bekeka me ho nsem de kirewo na se wo beka kire me a Ufu sa wo ye me papa na wo ye me bone afa na wadwa e na me asafo bonkomo ni me di ye na me kan ya na me ka kire wo e na me be ka kire wo hwe nkofo a me ne wo matena so many years wo afa na wa bam wo sa wo mo ka bone fa me humpo na wotimi betia me na so ka kire me a e di ade na wo de to me ne wo mo ntem e na wotimi be ka sa wo me na me ma wodidi wo matem ba me dia mintimi meka se otan a me dia si wo mo so ene wotan chechire ne me bu afu nyina eye wo nkoma wo mo ne wudia na wo ne me abedi the same enkomo no you are evil masa wo ye baibon sam bema enu nti baibon sam bema me si motia okwa yi a oda baifo dem